Ambara fa misotra ny fotoam-pitsarana eto amin'ny fitsarana ambara tonga voalohany eto Nosby na miangavy vatany zay kaiky ny rara 18 bara 14 bara yes bara CO ny fampanaovana sy sofeno miady amin'ny Philippe Martin. Philippe Martin. Sofeno Judas. Sofeno Philippe Terre Tambien, Terre Taïa. 4 mars 1951 à Dieppe, en France. Au Panganofa, Nangan, Fidjangan, Ikino, Salavno. Vous avez accusé à docteur. Non, je sais même pas ce que je fais ici. Moi, je rejette tout en bloc. Misotra ndio mtofilua na ngamefulana. Vunacha wanei ni miaru anaenda matua Philippe Martin etu. Anaenda matua filua tenga amaki eteti ni raha nyambangana anidi Philippe Martin. Etu anaenda matua filua zabu dia misarki ni sengi fitarana mbahanganu ni jetu bikini raha zai nandalu tetu tiera. Yara malala de matofilua fani turismo yunu foto belong nganulu etu anusbe kera wotra ton suin enkenti nuandeski igadanga hul dia meti hiter kasabulvuri etom chika zai ande matofilua etom pamarangana dia manantenga ni vale did fen faindrenga abokan fitsarana izay misotra ande mator. Comment ça? Une marathon non? Ay nandun din na ne. Kung misun mahita yun okay. Namsisitiyay na no eh. Kaya natin mga yufubas. At man daw sa chair room ng tinggal la puwede ko turo. Kokora zibas zai shit kide. Zala. Nggak visitor spesial. Nggak bertani yang ngarang dulu Popang. Philippe Martin. Sofeno Judas. Fanandinkan fitsarana si mamoka zo did mangaraka zo. Hita fa nono tsy fampianturofo dia tsy mitombo ny heti-piampangana ny Philippe Martin ka noho zegny dia afahana fisalasalana izy. Vous êtes relaxé pour insuffisance de preuve, monsieur. Taona rehefa zay fa mitady vahaolana hafa mahireza fotsiny aloha. Dia aloha aty aminay aloha nareo mipetraka mandra-pahitantsika zay vahaolana. Tsy midérange anareo ndraiky zay mipetraka. Tsy manino izany. Sady mandra-pahafotsy fa na zay rehefa tokony andeha hiverina Antananarivo amin'izay. Dia ndao atoroka anareo chambre anareo sy dia akarakena. Tira samba. Atonareo matory dia rehefa misy zavatra tadiavinareo dia atsoky fotsiny fa zaho mba atao.
dia mangalala ndriana tsara. Donc le verre que je vous offre aujourd'hui, c'est déjà pour porter un toast à nous tous et à celle de Gilda. Santé. Merci à vous les amis. Voilà, maintenant vous pouvez continuer à faire la fête, il n'y a pas de problème. Écoute Philippe, on dirait que les hommes ont vu Ludo parler avec Sam. Ils ont toujours été amis ensemble, non? Pas de problème. Ouais, mais pendant ton procès, ça doit quand même à réfléchir. Ouais, mais il a toujours été loyal avec moi, envers moi. Mais on va en profiter, on va s'en servir. Comment? Laissez-moi faire. Venez vous asseoir. Ah les amis, j'ai une annonce à vous faire. Je suis heureux de vous annoncer cette nouvelle, dans l'amertume, c'est vrai. Je vais être papa. Bravo. Et ce qui me gêne le plus, c'est de savoir que ce soit ce vaurien, le Samb, qui élève mon fils. Donc, si vous le voyez, dites-lui bien une chose, c'est qu'il prenne soin de mon fils. C'est tout ce que je demande. Saolo nareo mbola afaka mipetraka ao amiko nefa za koa efa tokony mody any amin'ny tanàna amin'izay. Ty problème any zay Gilda tsy afaka misehoseho. Tratran'ny Philippe io manjary tsara vady dikany koa fikiriana izy. Kinagnino ma izy koa dia atao divorce sa niady izy. Sao dia veridrifa atao fotsiny ary zany divorce zany dia avy eo hoe samy miala zanako koa izy mopera. Kinagnino? Tsy vitandry moramora zany. Fa zao aloha ny ataontsika zanona kely aloha za mandra-pahitantsika vaholana dia avy eo hitantsika eo ihany ny toerana. Ok, merci. Ino maragi anao bébé? Tsy haiko anao fa. Commandera tady avy. Nanaova jus ka. Anao ty avy. Anao ny mpanjaka ny vonakay. Fa navy anao Lido e. Gafa mivolagna aminao. Atsika hoe karazana eritreritra hafa anao ka. Tiana, anao koa ty avy. Fa izy koa tianao, anao mety aliako vady. Tetiavako hikoragna aminao io e. Za fa mivolagna aminao mpinamo foroha azoko ataonao. Aza mieritreritra hafa aminaka. Anao koa insiste. Atsika roe raha fa azafady e. Zao raha mba ataonao e, miambigna anao fo za. Nambiagna nambiagna. Mbola tsara na. Mbola tsara. Efa petrapetra. Ino vao Tady anao ny. Anao hoe tiako tsy ete. teteko ana. Non, tsy menino. Keny ma vaovao samba. Anao zao fa mipetraka ia. Za zao mipetraka mindrery soa. Izy koa ndraiky. Izy mbola tsy andefa izy karakara zay fa volany. Karakara anareo karakory. Izy mbola ikarakara divorce ny Philippe ndraiky Gilda mba ahafahany misoratra. Sao mba hijabajaboka amin'izegny anao. Nagnino ke? Tsy anao ma Gilda mavesitra. Nivolagny Philippe tampiasa anany jiaby tô fa be voka aminazy e Gilda. Kay volagny taminany, volagny aminazy aho izy fa karakarainao tsara be zay zany kanany fa aza atao zany kan-drafa.
maninona ihany ndre ty e. Raha anao ndre mba matory kely fa sao dia reraka dia vao may marary. Sady izy boka trasoko vekiny. Izy koa mba fatsafika izy tokony mba mivolona fo. Ka mety hoe variana any amin'ny namany ihany izy. Ka izy tokony mba mivolona fo izy koa fatsavy. Izy nefa mety ahitantsika anazy. Lido olo ty agnaty namany mandeha miboaka. Ka manana raha tsondry Lido. Zany mitrisy numéro anazy vekiny. Sady amin'ny lafika doko zany zay izay. Aleo miaraka zany. Namo beboka izy ala igny dia za lasa nody. Namo? Ino koa manavy nisotro toka be karaha zegny? Izy naregny anao bevoka zay dia tezitra izy naregny zay. Bevoka? Za? Philippe io volagna izy bo. Ke foma izy? Barata zegny saraka tsy haiko hoe tanomba. Allo koa tsika nitady zafady e? Allo. Andesa raika tsenaka. Ino koa manataonao aty? Ino koa madiany mpamitaka aty aminaka aty? Ha? Andesany zany andesany zany fa masama. Samba, petra aloha tsy fantatra akory inona ny zava-misy. Na tsy mijery zay Calme no sabe. Não sabe. Já não sabe. Ah, não tem. Nada é assim. Azao fomba roy. Amla Gilda janao aty fa izy misy problème. Azao fa raiky. Namany io ka. Anao fogna i. Zany koragna amin'ny mamany aloha tsy izy mipetraka amin'ny mamany. Ary misika be mpafilisana. Tsy mamako ka. Izy. Omanaka. Amba, kamisin. Voite. Aon. Aon. Es Gilda. Aona, pamanin. Fenno es Gilda. Tio Gilda. Samba, fa ino ty ataonao ty? Ino ty ataonao ty? Ila ko mitady. Volana! 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 Yo! Isa! Samba! Nela! Fa ino ty atao Samba ty? Ai! Hina! Fa nisy le Mathieu. Tsy haiko Mathieu izy raha tsy nivonjen'olo.
Fa nagnino? Nivinay samba. Ha, samba? Ia, navikeo izy nitady Zilda. Neta Zilda izy vinay tsy haiko maty. Dia nikaiko olona za vonjey dia nandositra izy dia tsy tatra. Anao sady izao makany mamany fa zahay hitondra anazy any amin'ny hôpitaly. Kapany kia azafady. Kef samba. Samba nino koa masty anao fa mila vonina roky anao mitady izy fo. Kizy naka dalena roky. Damla mitady izy fa avako aminany fa za tsy mavesitra ny Philippe zay. Anao matio maty. Samba zegny efa nanjary adala. Napapany atsony tsy haiko voniny koa agny. Azafady kely ngena. Hitanao ma Gilda? Tena mifankaty samba Gilda. Fa zany eritreritra hoe aloha aza betsika amin'ny samba hoe lainga sy fitaky Philippe daholo ireny zavatra ireny dia aloha zareo hiaraka. Ino diranao amin'izay? Gilda koa nivadiny Philippe ara-dalàna. Izy koa janga baketo izy mody aminazy. Dia sûr ianao fa sambatra anazy zany? Sambatra izy satria agny misy vola, misy raha jiaby tadiaviny. Izy koa misamba any tsisy raha mety avoloman-tegna. Ty tena ianao? Ianao ve mahazo tombontsoa any amin'ny Philippe iny dia ny zanako any dia amidinao? Ny diranao amin'izay? Fiaignany amin'ny Dokotera azafady. Dokotera. Manao ahoana? Efa vita ve ny visite? Fa ahoana zay? Zany fa ilay resaka maly hoe rehefa vita ny visite dia afaka alainay Gilda mandeha mody. Izy rehefa nisy nitondra tao. Tsy andro visite akory dia nandeha dokotera ary tena tezitra be any. Merci aminao madamo. Karakory anao koa hitandreo? Sa mba misy asa mety ataoko aminao tsy hitako ato. Misy, alaiko anao koa tiana. Asa nino? Nda tsy manambady. Karakory zay? Tsy azonao ma zegny? Ya, ok. Bienvenue Gilda. Merci. Voilà. C'est ta maison, tu es chez toi, dans ton foyer. Tu peux rentrer sans crainte. C'est bien que ça sorti de l'hôpital, ça va un peu... Eh ben voilà. Voilà les amis. Bonjour, bienvenue à la maison. Gilda. Ça va? Jean-Luc, bienvenue à la maison. Voilà. Tu vas pouvoir t'asseoir tranquille, c'est dans le canapé. Maman Gilda, venez vous asseoir. Les gars, vous préparez tout ce que je vous ai demandé, les bouteilles, tout ça, et vous êtes de la fête, vous restez avec nous? Avec plaisir. On va préparer le cocktail. Ah ben voilà, vous avez de la main d'œuvre les gars, vous pouvez y aller. Dans la cuisine.
Bon, maintenant, il faut qu'on fasse la paix. De me pardonner, de te pardonner, et de recommencer une vie en commun. Sam, tsangana anao. Ancora Sirina Kae. Chéri-chérinao ino fa zy? Io nangalako anao. Mantsagna anao mamilava aligny anao tsy hita tanimboana. Ke zany mbola manafila. Ha? Manafila? Mandiana anao mandeha manafila anao zao tsy anao miboaka. Tsy koa zegny basy, ndeza. Hey! Tsy raha anao findesinao miboaka any. Tomobily tsy mandeha, moto tsy mandeha, zay raha nividiny volako jiaby. Oh, n'est-ce pas? Eh, qu'est-ce que tu fais là? Ici, John. Tu fais quoi là? Bon, voilà. Philippe, il y a Samba qui rôde autour du quartier, autour de la maison. Qu'est-ce qu'il fait là? Il cherche quelque chose. Ouais. Bon les gars, allez, laissez tomber les cartes. Je veux qu'il disparaisse de la région, mais définitivement, hein, parce que j'en ai marre. Hein. Alors avec la force, l'argent, ce que vous voulez, mais vous y allez, hein, vous foncez. Ok. Allez, Alors, tout de suite. Allez. C'est là. Misy ino koa e? Anao ty zao misy mpagnenjika e? Azoviko moa rô nagnenjika anao io. Qu'est-ce qu'il fait encore lui là? Ambila io fils Dominique fa misy mpagnenjika. Non, je veux pas qu'il se cache ici. Il s'en va, et c'est le problème, c'est. Il s'en. Tu t'en vas. Ambila io izy Dominique tsy venen'olo io izy. Ça, dis enfin! Allo Samba, anao feky natsika andeha amin'ny ay e. Tsy mipetraka. Dégage, allez. Et toi, tu le laisses encore entrer dans la maison? Karibu Samba. Izy sy na miaraka mipetraka aminaka ato ary izy Samba namako. Karibu mpachapacha. Quem vovô? Sisi vovô e. Petraka eo izy. Miaraka mipetraka amintsika ato izy fa izy misy problema. Yatsy mani. Alô izy angala azy. Ty karakabo. Karakory. Za koa ny tompony lakile jiaby fa dia anazy tampatrika aminakato. Koa misy raha tadiavinao, volana aminaka. Raha jiaby misy aminaka. Mbila hely izy angalaka ato fa reraka e. Alô tsika andeha ladosy agny fa anao reraka. Anao kaza magnaraka volana anio fa zoratsy fagnahy e? Zegny? Yeah, ok, merci basy. Oh, ladositsika. Tsy tiako raha ataonao Samba io. Anantsanonaka koa misy andinididy za. Mikitikitia izy fa atsika roe miady tsara bekina atsika roe. Koa fa tsy mazaka. Nagnaty tragnonao na tsy anaty tragnonao za tsy mijery. Za koa baka tsy mijery. Fa inaka koa zegny.
tsara nivangako anao samy. Zeny. Ia. Valibogô tsara anao mba mila manano metimety. Alô tsy soa raiky ty. Ia. Ambilila fa zafy izy e. Izy ty moa nivanga nivolanao. Tsy raha iko. Nino ma raha tadiavinao ni? Fa izy ze. Maroza miaga. Koa tena ampisandy izy nivangako. Anao mitoro nivolanao io? Ia. Tiens, un petit jus d'orange, ça va te faire du bien. C'est rafraîchissant ça. Merci, j'en veux pas. Tiako misy menao. Aza mankara io zanako. Gilda. Panasa volana kaunama. Itu kono fa tena tia Gilda fa manamary. Ka tonga de direct za miresaka amila zao asa la miala hito fa tena tsy mahasoa anazy. Miala hito karakory zegny valy? Zaho hoe amezako vola be la ivelomany la fa mila miala hito na Diego na Tanazy ty lagno. Izy koa ndraiky miaraka amin'ny Gilda ekeko. Zay zany tena la. Fa izy la zay valy. Hey, azaho misititita na tabletina ka. Kelengina? Izy ty maniana ny volana. Fa commencé ala kura ataonao sila. Kianao, ty makaty za. Za tsy mijery. Tsy mai marata manao olona tranonaka koa mipeza aminakaty. Ny marataonareo. Ty matranonao. Za tsy mijery. Za mety mandeha. Fa izy ze. Alembinao Ny sans. marataonareo. Natira tsy jiry marigny sila. Anao madala? Nino ivolagnanao za dala amizay? Miala amin'ny problème Gilda izy ka problème Diana koa. Ino ma problème Diana? Zao raha mbarako anao. Ataova raha zahoanao vola be. Amin'ny fomba karakory? Iaraha Shila kikisa hoana volana. Ampiasa bogostinga. Ya. Atsika mikoragna samy jomby la atsika mikoragna. Ya. Na Shila. Aha na volana. Fa iala ny Diana. Tanterahantsika zay basi. Gilda, chérie. Tu veux manger? Chérie. Tu veux manger? Oh, chérie. Oh. Hé les gars, vite, venez. Non, viens voir. Il se passe quelque chose. Elle a pris des cachets. Elle s'est évacuée. Dépêchez-vous, faut l'emmener. On l'emmène à l'hôpital. Allez, faut pas perdre de temps. Anina ty koa. Ale mandeha agny za tsy mila loatra. Anao mbo meloko aminaka fo va? Za tsy mila o za. Anao meloko vao meka tiavako anao. Za tsy mila anao za zay mandeha Za agny. vadiko za fa volo toky eky za fa tsy aditra eky vadiko za tsy boaka haly. Karakory manao zay zanako efa tsaratsara. Ino koa raha mbola namonjena roa za. Sitrany koa zany na tan fekiny. Anao madala, zay jiaby naveto ty tianao fo e. Zao izy mamy.
Samba fotadiaviko. Olo zegny hafa tsy azonao antignaigny e. Olo zegny hafa nanjary adala, mamon'olo, mandrobadrobaka rahan'olo jiaby amin'ny lalagna agny. Olo jiaby ndraiky polisy fa magnagny izy io mety higadra feky izy io ty. Kiboka aminao fa naviany raha jiaby zegny. Fitiavanay anao ny nagnanaovanay zegny. Zao izy mamay. Izy koa fihinanaka tsy samba, sitran'ny za maty. Tsisy varany za velo. Oui, maman, j'arrive. Ça va? Ça va bien. Allez-y, asseyez-vous. Merci. Alors, dites-moi, comment elle va, Gilda? Bien, mais ça lui réclame toujours Samba. Ah, il faut être patient, il faut lui laisser le temps pour qu'elle oublie. J'en doute. Elle a dit que sans lui, elle préfère mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une très bonne idée. Mais il faut de l'argent. Ah, l'argent, c'est pas un problème. Expliquez-moi votre idée. C'est quoi? Voilà. Tu es là. Je t'ai pardonné une fois, tu fais bien attention à ce que tu fais à partir de maintenant. Où tu vas là? Je vais faire les courses. Ouais, mais alors dépêche-toi. D'accord. E não piquenique é louco? Não será de Romulo. Zaho misy volagna mahasamba. Nakatindray koa ny misy fa mbola tsy ampy. Raha lafo be io. Zao izy tsela matoa za magnano raha karaha zegny misy dikany. Izy koa nazo tsy karaha zegny miasa ry. Nao miala amin'ny Dominique mipetraka aminakay. Izy karaha zegny mba tsy amezako saika anao. Ok basi. Navy ndraiky anao ndraiky adalagna anao sa? Fa navy koa mas. Fa commence tsy tahita? Ke zany misy problème, tsy maintsy mandeha mitady vola. Ino problème? Tsy ampy anao marô vola miaka anareo? Sa soratiko aminao tomobily? Tsy anao? Tsy tomobily problème naka. Fa ino? Vidianana moto sa quad? Hitanao rô olo nagniagna za igny. Ro mbola managna vola aminaka. Zegny nahatonga zany sotro toaka toy igny. Ohatrino? Za boka vadiko nividy vedety tamiloha. Vola raha amizay mbola tsy voaefako jiaby. Tsy vola be zegny? Ke izy koa boka aminao misy vadiko ifafy leran'ny vedety miasa za manolo vola. Mangoty? Odi! Odi! Mbola tsara? Mbola tsara? Vaovao anao. Mandroso dia aloha rehetra.
Mbola tsara. Salama tompoko. Salama. Nanao le. Vaovao feky maman Gilda na tany Philippe tao nivolana fa tsy hagniko zay Gilda ko tsy miaraka amin'ny Samba fa. Dia inao izy Philippe? Philippe ndraiky fa tsisy ninino fa maman Gilda mbola miinsiste be. Manao? Mbola tsara. Miinsiste ahoana iny? Mpiregniko tsara be raha volany fa reo bisibisiky fitambadika. Ahoana ataontsika amin'izany? Ary Gilda zay tsy hagneky ko tsy miaraka amin'ny Samba. Ko tsy izy mamono tegna zay izy. Tsy maintsy hidavinangy zany Samby. Azavainao aminy hoe Soson fandehany mitady azy Gilda, izy mifanafodiny zany. Fantany be nefa an'le hoe tsy be voka koa Gilda. Ya, fa hainy izy fa tsy hainy fotsiny baka taminany avy izy namono tegna teo. Zao ny ataontsika. Ataonao izay ahitanao an'ny Samba, dia tavinao izy, dia hoentinao eto izy, dia samy mandresy lahatra anazy avy eo. Raha hitany Samba dia tonga dia azavaina aminy hoe zao le tena zava-misy dia milamina eo e. Ya, milamy. Tena zana-bazaha mihitsy zay zazy zay. Fisy tsy dia volako zana-bazaha mihitsy zay zazy zay. Manara-mba maheno zay resak'olo eo fa tsy Ndeha tsendrika. Fananino ty koa mana? Aleo mandeha amin'ny diana. Anao fo tiako fa tsy dia anazy. Misy zay koa maso. Tsy hitako boka raha mahazo aza miaraka aminany. Problème fa raha azo. Kenao raha mba tonga sahy amin'izay fa? Tanao edy boka olo hitako mahasambotra za. Ka anao tia zamary? Matoa zany pody aty anao mbo tiako. Izay baka tsy problème aminaka. Io tsantsika aloha koady andesa hoany. Tsy koady ane problème naka. Fa nino? Tsy koady problème naka fa vola. Karaha fetsifetsy ianao zegny, baka lanina volanakana mandeha. Tsy zay baka fa tsy tiako isaka za misy raha tadiaviny baka angataka fo aminao. Aleo mba mihetsiketsiky koa. Nanino? Tsy zay baka fa ry misy olo mandafo sambo zay baka mila viditsika. Karaha igny izy miasa amizay za fo mikarakara fiainana afaka an-tragno aty. Raha hitako fividianana Samba. Ke aminaka tena misy fa tsy ampy. Mba dinina tsentsika amin'izay. Taratasy baka amin'ny docteur atsika hiboaka. Uday matsika ty. Ody an-tragnony vadinao andro. Anao ko fa jangy. Za ty tsy ody agny zany tady Samba. Hainao tsara be karakory tantaran'ny Samba zegny agny. Fokon'olo jiaby, polisy, gendarme jiaby magnano izy. Izy koa fa tsy andray za basy zany tady trano vo za mitady izy. Anao ko fa tsy agnaraka volagna anaka haditry karaha zegny alohanao andesiko ahy eo anao mahita izy. Ça marche. Impeccable. Le plan, comme on voulait. C'est ça lâche. Qu'est-ce que c'est? Bon, il est là. Qui? Samba, il vient ici. Faut l'empêcher de venir ici. Hein. Vous l'attrapez et surtout vous l'emmenez dans la cachette. Je compte sur vous, mais vous faites ça bien. Et qui ne s'enfuit pas. Ne le laissez pas s'échapper. On est d'accord? Ok. Allez-y les gars, allez-y. Allez, fais une chose, prends la voiture, accompagne-les. Ça ira beaucoup plus vite. Allez, je compte sur toi, hein. Waiza, tsy azo dirana ty. Tsy azo dirana oa. Tsy azo dirana ty. Tsy azo dirana oa.
Gilda. Zakomba io baka samba tadevinao io. Samba. Io izy baka niady amin'ny lalabe agny namombo karahan'olo jiaby agny. Zay ny antony nagniagnany fokon'olo izy. Izy io tatrandreo ny popopoindreo naratraratra potiky tanteraka sora jiaby. Samba iny koa manavy anao nagnarakarah zegny. Araka aminao fa navazako raha karaha ty. Kanareo fa tsy magnino? Ndraiky fa tsy mahina ta fa tsy tianao ndraiky. Samba anao tiako saranao na maradratra. Tsy possible. Tsy saranao koa tiavoko anao fa anao. Tianino zay tokony atao? Ndao foana mandeha mody fa zay karakara izy. Iny ary? Mbola tsara. Azo koa marô io Samba. Tsy zany kiva zay hitondra anazy aty hoe afenina aty loha izy fa misy olona tady hamono izy. Fa nagnino koa manao? Manenjika anazy le olo ary tena mono anazy mihitsy fa lolo izy mba ho aty. Rehefa milamina ihany dia mba alaina ihany izy. Ok, midira anao, tsy magnino. Za fa jangana tsy bandinaka. Dike fa afaka mody jeudi. Fa afaka mody atsika fa nondao fa miboaka anao tsy bandinaka ty. Ima tokony hiboaka an-tany mbola fizagna dossier ty. Ndao fa miboaka fa anao tsy bandy ty ndao. Ecco, non fastidio, sai. Del lume. Tago deba. Karakory. Vita action fa anao manamboatra anao fa tsy mety karaha io fa mafana ny action io. Namboarina karakory. Anao karaha fa namboarina vola za laha taloha nagnanaovana ny action igny. Mety fa anao manamboara fa anao koa tsy manamboatra za manjary impody amin'androany fa za andeha. Manafinaka avy atsy eo. Anao fa zambola raha hely fa raha fa vita baka asa teo. Koa magnaraka salama volagny Ya fa anao mila mamboatra tsara fa ty raha tsy mikira be aroe, telo, efatra, dimy, tsôta, fito, sy folo ya. Fa edy fa koa misy magnaraka numéro fa hitanao jafa tsika no. Ya. Za koa mikaiky anao koa mba misy action koa magnaraka edy. Okeo. Salário, deu? Zao tsy maintsy atao zay namborina andreo anatorony toerana misy any sambo. Raha aminareo tsara zay tsy maintsy atao zay namborina andreo fa anatorony zay. Ok. Azul! Toca ayan! Ayan!
Ai dạ. Ai. Vâng ra. Ai samba. Senta aqui, Joá. Traz ela. Tangan nila rin, what's your Ai samba. Ai samba. Puna. Ai. Puna. Turnaw ha. Au, dito na. Wait sila. Wait sila. Belah pa bro. Belah. Nyari kamu naik nol. Tsy izany fa nosamborony mpiasa ny Filipo ny toerana misy any samba. Dia lasany any samba zao. Lasany aiza? Tsy fantatro fa zata fa poritsaka. Alors, vous l'avez eu? Oui, on l'a capturé lui. Et vous l'avez mis où là? Dans une cachette. Et qui c'est qui le garde là?
Il n'y a personne. Vous allez retourner là-bas, bande d'abrutis. Hein? Pendant que vous êtes là, il est en train de s'échapper. Il est malin comme tout. Ne le laissez pas tout seul. Retournez là-bas, prenez la voiture, montez la garde là-bas. Je ne veux pas vous voir ici. C'est pas croyable. Incroyable. Ah. Ok, zao dia zao zay dia tamy ny lasan'ny mpiasan'ny Filipiano samba dia hitany Ludon na fianatra-zareo anazy. Pojery anazy zany. Raha solo andao. Ka zany mbola tsy tafa solo akanjo. Andao. Ah, Gilda, karakory? Ay, kako lido. Ova Maresa. Stray mangalagala chichipantani ito. Ah, kako lang. Tsara. Kaya po siya kurang ang mukasiki samba. Nino? Mukasiki samba wala. Zati chitanjera mukasiki samba ze fake. Kaya chitanjera sa no fake. Zati chitanjera no fano bungo sanke, zati chitanjera ze mandiana. Kurang mukasiki samba zati chimira, no tadkai ku Filipo no? Senhora. Karakory mangeto? Ah, kako mala ultimo? Ça va, anao zegny en forme anao zegny. Ah, ravoravo marigny ane za mahitanao io. Ino raha ataontsika anao zegny? Ah, nakatova pizza. Madamo? Anaova pizza raiky ako? Ke iaho raha paravoravo anao ty vita masambonao e? Ah, voalohany la olo ty fa zegny ande vita sambonaka ako masia mare zay miasa. Ke faharoy? Faharoy amizegny zaza la vola ka baron'ny jombijombily ty. Iala mazatra anao zegny. Ke fahatelo ke? Fahatelo? Fahatelo zala izy ty e. Na za mila hivolagna aminao hitanao agnano vavolombelongonay amin'ny mariagenay. Za mariny sanengra Filipo za andeha leko fa anao ngiako e.
Ok, basi. Allô Nadia? Ya. Ya, Hafsa. Oui, Sheila. Anao zay koa ma vem bara relax lalana mandeha jamanjary eto zegny. Ya, samba isaky hiaraka ina hiaraka aminao zegny. Ok, malakilaky zegny e? Ya. Philippe! Philippe! Qu'est-ce qui se passe encore? Ferme la porte. On a réussi. Quoi? J'ai vu Samba dans un restaurant. Il a une fille dans ses bras. Et alors, tant mieux. Mais non, il faut en profiter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y amener Gilda. Là-bas, dans le restaurant? Mais non, n'importe quoi. Dès qu'elle va le voir, elle va lui sauter dans les bras. Justement, elle va se résigner et tu gagneras la bataille. Ah, je crois pas beaucoup ton truc. Allez, Philippe, c'est le coup de grâce. Bon, allez, d'accord, d'accord. Ok, d'accord, ok. Bon. Alors. Qui c'était? Le jardinier me demandait pour pousser la voiture. On va sortir là tout à l'heure. Hein? Tu vas t'habiller, on va aller manger au restaurant. Hein? D'accord? Ok, d'accord. On va aller au restaurant. Sam, ino koa mara karaha ty? Anao maniry ka samy mangala vola aminaka aty modiky ivangana samy karaha heravianareo reo fomba zo. Karakory koa volan'olona raiky ze? Tsy haiko, mavandy. Anao manangy be tsisy jery mira nino igny, anao tsy tiany fa volanao fo tiany. Sakinao samba nanano raha karaha zegny za, anao modiky mangala vola aminaka karaha mipiravianao mananginao fomba zo. Tsy mifagnaragna atsika? Ke zo koa raiky. Eda na mampirevy manginao volanakay. Tsy haiko roa roy. Volanakay la nampirevena manginao jiaby. Ya. Azonao antoko rô ity Vady zo. Tsy haiko roa roy. Vadiko zo za. Za vady. Sakinao dia nanangalatra vadiko. Anao nangalatra T'es encore là, toi? T'es encore là, toi? Arrêtez. T'es encore là? Qu'est-ce qui se passe? Allez, allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Ouais. Honneur aux dames, Bonatsar. Ah, c'est toi. In Vovo. Ça fait toujours plaisir de la voir avec le sourire. Surtout quand elle me voit. Ouais. Elle a toujours le sourire. On va passer un bon moment. À ta santé, ma chérie. Bon, mais moi ce que je vous propose c'est de passer à table. Ouais. Je vous ai réservé la table numéro 2. Ma charmante serveuse Adeline va s'occuper de vous. Ok, hein? Et puis bon, j'ai un petit peu de monde là, après je viendrai voir comment ça se passe. Ok, très bien. D'accord? Je te laisse ça là. On Ok. y va, bébé. Je vous souhaite un bon appétit. Je te laisse mes lunettes, mon petit chapeau, sans problème. Ya. Samba. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hey. Jean-Luc, viens m'aider. Viens m'aider. Ah, tu vois, maman, je te l'avais dit, hein. Je connaissais un peu sa réaction. Je me doutais qu'il allait se passer quelque chose. Ouais. Ne t'en fais pas, Philippe. Elle se remettra et elle oubliera. Ouais, mais enfin, en attendant, on contrôle plus la situation. Vous devez partir en vacances, c'est mieux pour vous. Ouais, c'est vrai, mais qui va gérer mes affaires? Ah, je suis là. Ah oui, ça c'est vrai. Bon, et on va partir demain.
C'est le mieux. Demain, on part. Ludo, viens Malak. Oui, Philippe. Lido, mandiana mzala koke. Ato spécial. Andeia. Ande Diego. O filho. O Lerui. Philippe ndaki Gilda ande Diego. Yeah. Et pour nous deux seulement, surtout, hein? Ok. Hein? Oui. Alors tu t'en occupes? Ouais. Ok. Ok. Allô? Fa afaka miasa tsara masambonao? Tsy izy efa misy laure spécial zay anaty miaraka amin'ny vazaha. Ya. Ok. Mety namety ndesinao ny vadinao e. Ya. Botou discuter. Je vais partir en voyage, donc toi, je te confie les affaires. Et surtout, tu t'occupes de mes hommes aussi. Bon voyage, hein. Tout ce qui est bateau et tout ça, c'est toi qui gères. Puis elle sera au niveau trésorerie. Il fera tout ce qu'il faut. Ouais, ok? On fait comme ça? Ok. Et surtout, tu gères bien tout ça, hein, parce que c'est important. Mais qu'est-ce qu'il fout avec ma femme dans ses bras, lui là-bas? Bislim. Siku vomadilo paralela mitada babula timatiro filingi mitombilo timatave elomombe ibabe lela stiku vakeja siku vomadilo paralela mitada babula. Baliky zao zalatsy ampanomboky makorely tsy hitaniko raha io raha hitambara diako za raiky tsy haiko alo raha zano tsy ampiampilo faravatoko anitsaka tsy asiko avertissement fa ny aize nataovady karahany